Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki maraja lauri pamasina pong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba iyawan nyewe kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Muharram. Iya ko magbicara keistimewaan ki sitongan na ang kaapa ulam diistimewakan oleh Allah. Disebut Asyharul Hurum. Yang pertama adalah sitongan na siton ratelu bulan Sya'ban, Ramadan, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, yaitu bulan haram. Yang kecil diterpisah itu Muharram. Jadi ini yang bulan disebut bulan haram. Angka tau pandrita makada itu karena peristiwa haji. Di situ dilarang berperang. Nah, sebab peristiwa haji kan Rajab itu sudah berangkat haji. Orang-orang dulu ya kok raja jo kami nih itu Sya'ban kemudian Ramadan. Itu kan Ramadan bulan puasa sehingga tidak boleh ada peperangan. Nanti ini pulang dari ibadah haji, itu bulan Muharram. Jadi itu supaya perjalanan umat Islam pada waktu itu tidak diganggu. Tapi ini menjadi bulan haram. Iya ko yang kedua disebut juga katona tepuk ilalanna qora malabina pong Allah taala makada walayalin ashr. Yang disebut di situ 10 pertama bulan Muharram. Ini riasang ini nanti sampai ke Asyura. Kemudian yang kedua 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10-10 sonah. Istimewa itu. Astungan na asumakanja. Magi na to makada asumakanja. Nasaba hari itu adalah hari yang istimewa na reko makasibiangi. Termasuk magampang iterima pak dongeng. Nah, amalan ini iya ku ya makokoe ya narito 10 pertama bulan Muharram. Jadi mapamulai kang ona makadaka ulan na to ulan na makanja. Jadi amalan ada makanja ya ki buat ia selalan na siulangnya. Nomor sidi ya kutule apuasa apuasa ki. Istilahnya tapi gaiwi puasa tak ukilalan na ulam Muharram. Kode tule mapuasa ngisi ulah bujuru mapamulai tanggal sidi. Letu tanggal 30 na Muharram. Si dito na lang to sa 10 na. Makiro. Kode tule ya, apuasa ki. Jadi kode tule makanakan kode tule mapuasa ngisi ulam. Okotona si dilato sa 10 na. Iya kode tule oko si dilato sa 10 na Muharram. Dua ngesoh asera si bawa 10. Iya ko aserai makadaki puasa tasuah. Iya ko 10 makadaki puasa Asyura. Nasaba kaje basara. Iya ko tis'a 9. Iya ko asyarakan 10. Makanya makadete Asyura. Jadi kan hari ke-10.
Jadi ia 10 na Muharram magi na istimewa di kalangan umat Islam. Sitonganna tania selengi bawang sininna nabi na paturunge po Allah Ta'ala maegangi detona kada zamanam. Kebanyakan nabi mendapatkan keselamatan ataupun keistimewaan bertepatan ni 10 na Muharram. Makiro. Jadi ya kotomelo istilahnya kotomelo mak bicara asomakanja. Kotomak bicara asomakanja. Agak ternyajik rasudi waktu apa ya koso belum tentu makada aswaga na tujuh. Waktu makanja dia tu mak bicara so pak koso kas ini salah sarwa kami si Jumat Sabtu Ahad. Mak bicara so dia tu mak bicara waktu. Iya ko waktu kami nam makanja 10 na Muharram. Kami nam makanja nareko ibicara ko lalanna siulang ewe. Ya nak ko mak bicara sitau patampulang. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian Muharram. Apa ulang disebut ulang bulan haram. Makanya iya ko itanda sia gagawe lay persempiti. To makada angka sinapau ko orangnya makada walayalin asar. 10 sona 10 wanina. Kaya yaro ya narona makadaka tanggal asi dilatu 10 na ulah Zulhijjah. Tanggal asi dilatu 10 na ulah Muharram. Tanggal 20 latu tanggal 20 na Ramalan. Ya 10 terakhir bulan Ramadan. Itu istimewa. Iya ku igat talo ko si ulam Muharram 1 sampai 10, iya ko melo ipersempi asera si 10. Tapi iya asera isitongan na magi ni puasam na sabairo na bitta wattunna natanai Israel iya nama musuh makokoy. Itu nama musuh makokoy. Natanai Israel pak mapuasai. Maka da magatosi ko mapuasa oko 10 na Muharram maka dai sukuruki ito sukuruki nasaba ipasalama inabiku kan Nabi Musa ipasalama kajaran ko kajaran na Firaun ba iya itu Nabi Musa ilalungi na oko tantara apa mapalalangi malagay anak guru na Nabi Musa si bawa anak guru na raja napalalangi na yero bate napalalangi apa tau mawatang nakatanili mana napanak den perang pak itu Nabi Musa ko nakunci di badanna masuk bulu-bulun na ko jujunna tau liwat watangna. Kalau ko riwayat runtuk maka dia kena kunci badan Nabi Musa taraka palona itu iya tahu pawatannya itu ampai nak kata nimi nak demperan ni nak demperatui iya ro wawana ro kan pala langi tapi batena mapalala nak demperan ni jepu nak demperan ni iya naro anak guru naraja kibate tepa naro na mate itu iya naro na nasabari na isapa ni lalung Nabi Musa na tu ilalung kasi noloy de memato na gaga patulus sana di na patulun na po ang Allah Ta'ala na renungan apa tasi yolona tantara mapulosak bumonrin na iya ko idi makwaro makada nasi borogi te iya ko torrewa mana sadi mate lay jamuki iya ko to maju to mate labu apa tasi ko ni ronak kada na guruna umat na Nabi Musa Musa manrasa di itu apa ilal lusiba umat nasa manrasa di itu Musa tomate na tu apa mapulosak butuh tau palalung tasiluan na tu yolo di laut merah peko ni maka de Nabi Musa de angkamu papuakku ya na ronilau Nabi nangilau don Nabi Musa napas 10 Muharram ni ro itu iya jadi iya naro na isuro Nabi Musa mak bampang itongka na. Maka dia guru takali si denreng almarhum. Aga hubungan na tongka si baweta si. To, iya kare-kare. Aga hubungan na. Iya ko tongka ya bampan na kadaweta si ay degang ilim palagi de na mati. Palagi ko tongka mi ya bampang. Tapi iya naro ya semujisat.
Jadi maka da demi na melo puang Allah Ta'ala paturungi patulun na lokko atanna kode gaga usahana. Iya na bicara guruta. Pada mimar ya waktu na najiajian Nabi Isa ako baitalahmi makun raidenan kana gesay arwane memi mana de gaga tau nasibang gitu. Ipa de isuroy made pa makai makun re macare pa je iya. Manang kana dara matampu na de galakaina ale suro made iya na tuna de loko baitalahmi tau matawat tangi suro made malala kasi lepanyo ko baitalahmi pa tau manguriwa na rodene ni sangale na makale memi mana mapat diwatana lepani ko to karome sanre o ko niro na jajian Nabi Isa ko niro baitalahmi ro onrona Nabi Isa jaji ni Nabi Isa maliwasang ni Maryam apa tau silalona mimana maega darana lega madodo nyawa macinam mandre macinam minu na degaga tau pekoni makare po Allah Ta'ala rongkoy ya tu karomay makare guru tamanang kay suro rongkoy karomay tau silalona mimana tamo paliwat tang maaga mapatdi matan nay paturo bawa na rubuha karomay tak den na bawa nanre makara siguro ta dena melo po Allah Ta'ala pake daleki atana ko diga pakaresona. Jadi suruh rongkoy datanya limana na pake apa ala ni dasare batak kaluku melo irongko mako na tak den na buah na den ala kalang apalagi makun rekunrei na silalo na mimana lakka nami tanya limana na pake lakka nami nak gesokan nak dulu buah na karomay maka deto pandrita tanya tu je tu galak na tahu na butuh kapong Allah Ta'ala demi na cocok ko dega batili mammu yana tu maka de ko to makareso jamona taliwa-liwa ipas ale wala tu tangaban di dene matiru na mata de to nah ko atu tuangan na biasa-biasa mo aye apa ya tu letian na dale de me na pake dale ki po Allah Ta'ala tau che makareso akareso ki ya japa mula japa kibo ki jama-jamang iya nang kena lete dale mako manami tu nabi de na melo po Allah Ta'ala tulungi nabinna na rekode gaga lalanna ke lalanna Nabi Musa tongkak nak katani apa ia menitu mak katani tongkak ia na tumak bampang o kotasi nak bampangyo kotasi tepat apue ia na ronolai ia kenyang kau pitongkak na Nabi Musa makokonya mapaga to me makibu jamba tata pajaji itu jadi ia na ronak bampang inola ni mateka tapi ya Firaune naisang maka da tau jago je Nabi Musa tau itulung ina tu ampai de na melo de na podang anak guru na maka da lepako aja mau teru labu ki konoki ide nisam maka da to labu kon tono koe apa iya Nabi Musa tau itulung tau iterima donna nisam ato je tapi natahan ni nyaranna macai malaikat macai yaitu ampai pa saya dapat itu di kitab risalah yaitu bahaya toko yaitu malaikat makere-kere ngoko ini itu ya jajalal ta pakere-kere malaikat macai nasan salama Nabi Musa salama iya na rekodeni akalangi iya na tu ampai narubai pakitanna iya ro nyaranna Firaun na ida makanjala dai hanita yero nyarana Nabi Musa makanjala dai yana tu nalengi betongan na kalabui matanya itu karena malaikat narubai alena mancaji kolo naita yero iya naro na pojila da yero nyarana Firaun naita yana ro na curi yero nyarane mako mani batena Nabi Musa tupui na de na melo tuli joka matarugang kan notasi yana tu nalabu tapi labui de panamate apa toli kampak ni ro jadi makalaka iya ro berarti dia ni senang ngewi toli kampak ni ro meni labu napai makada matappa na okko puan na Nabi Musa jadi tapi okko maniti garro na monro nyawana napa mainga yana tunah kada tau pandrit iya na poso mani cau mani napa toba sebetulnya si jaka mani nyawana napa toba ai tapi itarima mono maka dia matapak nak dan itulah sehingga jasadnya masih dijaga iya dinampakkan itu jadi aguruangan rumah raja Pak Bu maka dah
Iya kong kagaga akaresoki aja tapaturan no. Iya mikodena gaga wat dionroi makuraga lian na sapuri pala ni istilahnya. Ilaw doni. Apa iya patuna tembus to ngapak dongang nasa tau pandrita dan saya yakin itu betul. Iya patuna tembus pak dongange ko la haula wala quwata illa billah. Dena batu pak dongang takutannya la haula wala quwata illa billah. Iya nang kamu paton resandre dena batu. Iya nang kau padisi di juta ko kanto tati laudo amin laudale nato lima kada mo kia ko de gaga nang kamu adiku mako tu. Tapi iya ko de na gaga capu ni dio ko de na gaga di deto gaga dio ko bange deto na gaga no natako butulan daki de na gaga tawat dion riminram macan ni matalipo maga de jaga to me papinrangi nato makasiwa mo ko po Allah taala paling awali palata ya nanti asala haula wala quwata illa billah makko manamo tu nabi dena yewai apa kene angka mo palala lesse lari mo palari cuma demi gaga na nola lesse tasi royolona masak buto imon rina lalungi jadi ke kami nola lesse de gaga okoni rowatunna tembus pak dongangi na sabak de metona gaga na gang kulianga de metona gaga elo ulena kecuali elo ulena po Allah taala makotiha mako mana tu namanya Nabi Yunus waktu na nambak balik aga mana pigau Yunus bin Matta aga mana pigau Nabi Yusuf itarungku de gaga tawa di mewaiwi makotoi 10 tahun muharra tu nila pesan Yunus bin Matta masuk pole perlu na balik waktu deje nakada pong Allah taala Andrei apa ya napodake de napodangi balik makada Andrei mati Nabi Yunus makada mi pong Allah taala amai gitu maka ketomang mak Pak Bure si Bamandre jadi ketomang Pak Bure garepui ya ketomang mak Pak Bure ya mak malibui maka itu jadi lai podami balik makada amai apa ya natu Nabi Yunus nabi pacodokam iya codoknya tumpai mak dek itu mako ye nulen ka pak dakwa ko kamput tamakoro pakai target maka dai iya nade mo maingat kan kaseko asona laus salaiko biasa ki runtuk tamakoro biasa runtuk tamakada de kan na cara mai na guru anuna umatna wawanna maka dai nade mo maingat kan kaseko asona laus salaiko betul na lengi jangka iya narona kada apa iya ko na dakwai wi umat na oy ka pabicarana kami to mako tu ya ko di cara mai boh ya ka pabicarana wah sama na to amita suruga muli wakai suruga mako tu anggota na yun nabi apa mako itu sampai made nasalai umat nasalai wi makada nen tu nilau makada tapi tangi po pacala pak dia nama tepok made ni pura ni nalek jangka talungas so na dia na toba nasalai wi sisanna nasalai menre nya lunge mapatam menre nya nginge napai makita manang ngero to purana dakwai nasawe tongan nasange Nabi Yunus Nabi tongan nasange tongan nasange napai milodo adam pengi bon napai mau matapa apa nita mana ni pacal lagi mo ba nita nya lunge mapatam melo pada ko melo marutung angka dia nginge pole napai milodo kada tobai jaji dena jaji calla tapi tak kalah codo ni Nabi Yunus mak bengele na loko iritasi napa menre ko kapalae sisa na menre ko kapalae lolo kapalae de na mabera kapalae lolo na lepak naso na wise ni naga ni de cesala rona kana tu raya kibua makada yoki manang ya sana te ko kapalae napa yundi nigi buang ngasana kuiloti ya na risurono itu sisanna lay gocang nasu ina asanna Nabi Yunus menre nasa makada ya ronah kodana ai salah gocako to laiwi aja tahu kanja ya tu dena mungkin ya tu pasabarin ada na tahu pakanja dia tu tendre pe mang itu gocak pe mang i gocangi na asanna mo buang kadua lay buka asanna si makada ronah kodade ulangi pi amene ya gocangi na lagi na patabe na gocangi ni tena buka ina asanna si makadani aja na mudo cagi pe maya palupa no karena yattami matoi naroitahan yo kopongnya lupa no ya natu namma ibale ya natu nang kapadongan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mage na baca yaro nasaba namma ibale ka makadak kapitu ibalewe pitu bale mamai namma iyo bale napa kasi bale lopo mamma iro bale napa si iro pitu susu
pitu susu ya roh, balere roh. Iya na tu nakalaya ko malapi-lapi, masusususungi masalamu. Iya na sikiri mo baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa de na mungkin tu angka masalamu ko aga purong pigaw. Angka itu nama kalian ya. Apa Yunus nama ko? Yunus bimakta na. Ale nama ko mana sanabi nasalay bi makna batungan ang kami itu masalah pai pura mujamam pai pitako susah. Baca niya he. Toba no. Tapi toba na leleng. La ilaha illa anta. Degaga po sa ngadina ini po. Subhana maha suci. Inni kuntum. Wang akui aleku he. Mina zalimin dia gau bawang ya aleku he. Jadi iya nariasa toba. Tanya istighfar. Ya sange toba. Iya ngakui mi alewe salah. Iya nariasa toba. Ikare la ilaha illa anta. Ang kiyo po nga latala. Degaga po sa ngadina ini po. Subhanaka inni kuntum mina zalimin. Ang kaka gau bawang ya aleku he. Iya solang ya aleku he. Jadi ia kodeta sempajang idi pure mapangewasi balakaita pure tananaki baineta anak tangka masalah angolo ni tengerani kasalahatan apa makaraki puang iya jeta salah macai bawang haji rona itu betongan nata pamenre bawas saya musikku iya naro tanu tapangolo abi carogi ni itu ya komeki pakai barakat na Nabi Yunus dia pakai ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin iya angakui po nga latala yan ang riyasa toba makui itu ampai ipasalamat tiro 10 tahun Muharram ita kada Nabi Yusuf masuk oleh penjara 10 tahun Muharram apa itu Nabi Yusuf Nabi ambokna Nabi Yakub masih lasuran na Nabi Yusuf Nabi to layawamanang ya Nabi Nabi Yusuf na to pa ya benyo ko sila suran na pano ibungnya makaday gurutta iya to Nabi Yusuf nasaba malada ipojo ko ambo na watun na laipa de ya ben Nabi Yusuf ang kamakada 40 taon ang kataw makada 40 tapi ya kuya wanwe sa ding 40 kuya kini itu 4 bulan 40 ni ambok na Nabi Yusuf teri Nabi Yusuf itu liu ko ang kangulong teri tuo batu kau onro lada na bersadi ang kangulong onro ye liu tati way matanna tuo batu kau okoro Deto pagka baineta di tarigan katu batu kau ko ang kaguluan na way matan na patu ya ro batu kau ro onroy tanah kasih teri nasabari itu nabuta matan na iya teri itu jadi makanya itong katupak dongan na itu maka daaga na baca ni parewa kapakitan na iya katu kukurangnya tasampai ro jadi 10 tahun Muharram. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Nuh, kemudian Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, waktu na itunu, 10 tahun Muharram nasu, kemudian banjir Nabi Nuh, 10 tahun Muharram, kemudian Nabi Adam, itarima tobakna 10 tahun Muharram. Jadi maka day tahu pandrita, ina iya 10 Muharram nasu makan jalan, waktu makan jalan dah. Iya naronia puasa. 2 agage surongi mapuasa si bawa masih dekat andre apandre ki yan na to ampay mapeca tahu mapeca pitun rupa ang kani lokalolo ang kani kacangi joy ang kani cempe kamalang pokokna yang pati pitoy makadami okko riwaya eloruntu nigi tau mapandre okko 10 na Muharram padai ko na panremanang isinin na umat na nabita mapamulay pamulang letu capan. Iro tujuan na ulangin tayo mga supaya tapahangi. Nigi tau mapanre o ko 10 na Muharram padai ko na panremanang isinin na umat na nabita mapamulay umat na pamulang letu kamalino. Apalan na ko mapanre ko 10 na Muharram ang kariwaya rampay. Walaupun mengatakan itu hadis daif, tapi demi pada ilul amal. Yang kedua, makanya apuasaki nasaba isusi dosa si taulaba
Niki mapuasangi 10 na Muharram iya dampangangi dosana si tahu labae. Iya wattuna 9 Zulhijjah mapuasaki si tahu mangoloy. Ka makiro. Yang kemarin itu, ulan riolo kan 9 Zulhijjah puasa Arafah si tahu dosa ya dampangi tapi yoloy. Iya ko Muharram 10 na si tahu dosa ya dampangi tapi imondrie. Jadi 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Untuk 9 Zulhijjah kemarin akan datang. Iya 10 na Muharram yang telah lalu. Si tahu dosa na susu. Berarti saya sumi puasa. Mau pak lada ki aku tu lema puasa. Aswaga je rona 7 matu. Aha ya. Soha na 7. Iya tanggal 6. Iya. Jadi tahu saka ni. Makuye. Maka damape nang kato mapuasangi aserano stas ang kato 10 na iya ro aserana maka de nabita mapuasa toki pak nita ni umat na komba di Israel umat na Nabi Musa kala magi mapuasa maka di pasalama nabiku maka de nabita iya halabi berhak syukur kia tu jadi napodangi umat na kada to mapuasa ko 10 na Muharram sebagai tanda kesyukuran jadi itu 10 na Muharram puasa syukur maka dari sahabat itu rencana sahabat na nabita nalengi sara nabita napudangi ya Rasulullah di to ganasa ni Israel matu kaciu-ciu apa alena katu 5 puasa memang tahu idi mi napaki memang puasa maka da kamai idi kaciu-ciu apa alena layolo jamai maka da pada ki puasa 10 na maka dari nabita iya ko malampe umuru malampe sungaku udapi tau pemang wa puasa ti serana. Nah, jadi kumalampe umuru kudapi tope mana bita rumah kada ya kumalampe sunga ka udapi tope mang wa puasa tu aserana tanya 10 na bawang 10 9 dan 10 Muharram wa puasa dena nadapi na bita na mate dena nadapi tope mang iya na ronak kada tau pandrite ni gamelo pabole minasanna na bita lah apa purana niakan ni untuk melo mapuasangi aserana tapi dena na sampa na dapi na mate makanya maka deniga melo pabole minasanna na bitta apuasangi aserana nah itu jadi sogar na tuji aso 1 tak bagi 2 ni pendapat perlu ni upah-upahangnya pikinanya maka da iya ro na bitta manyak mapuasangi aserana supaya dena pada puasana Yahudi. Jadi ya ko tujuanna supaya dena pada namotannya aserana wat di 10 sidina. Jadi 10 dan 10 sidi. Apa iya kah Yahudi mapuasa 10 nah memi supaya tidak sama. Maka dah iya ko akade aserana 10 nah atau 10 na siba 10 sidi. Ya ka ko 10 sidi itu di sini. Nak dua ni nak kena cidi menijama jadi yang kakama maka dah tanya tu bang aserana namo 10 si bahasa 10 sidi atau 9 dan 10 yang penting deh to pada Yahudi maka dah 10 na bayar puasa apa melomi ko dena to pada makiro tabahannya jadi itu ampai berbeda pendapat na ulama angka maka dah puasangi yang penting berbeda iya. Nah lah ni ini mani maturo kaya karena metola itu iya ko sining ni makanja ni itu 10 na Muharram mapuasa si bawa mapandre lo pudangi di bapak-bapak tanah ibu-ibu pudangi bapak-bapak ya tatambai di balancana bayine ta koro 10 na Muharram lai sunnah kang ni nanjurkan nabita ya itambai di balancana sidakai baineta sidakai di anak tak lagi pas sidakah nanigi taulo mo yangi pas sidakah loko keluargana okoro 10 na Muharram lailo mo yangi dalle nagangka si tau mangulo itu barakana ya ko biasa talengi di baineta di balanca 10 misa upagan na ni 50 sabu itu manrasa nih bapak itu iya siapa yang menambah nafkah istri ditambah iya alengi nafkah anak-anak tak sidakai anak yatim kongkah anak-anak wadi sidakai 10 na Muharram iya na tu ampai tamata tariolo
para ulama menyuruh maka mapeca. Ia kota tambay di balancana masagena na liangang ala untuk mapeca. Magi na peca isurong nasaba iya rode na siaga koso na namanya kana lawi masawe. Iya. Ya ini tahu sogi aja na taka cucu mapeca. Tahu kasih itu suruh mapeca apa suruh masih dekat. Gitu. Ya ini tahu sogi apa andre sukuki. Nah, yang tu ampai mah pengajian mana tu teh biasa 10 na Muharram, memang mah pandre. Iya, padahal iya tu anu na pasidak kami surangnya apa tuh. Ini mani berupa makanan, berupa uang. Pokoknya sidak kaki mudahkan di situ. Anak-anak tetalingi di korok belanja. Ya ko biasa na tali masa bumi seso pagana di 10 sabu seso. Maka da anu nak barakak na 10 Muharram. Nah, napahangi kadua. Let bidi ko se magiro na mega. Kada barakak na 10 Muharram. Itu jadi itu kuncinya. Angkat tu napigaw makun raya. Oh, mangali pasero, mali patapi, mali bakoro, mali saji. Dito ko jiron tamisan. Siya kapi mana? Oh, 10 itu piye. Iya. Iya jo perlu palampurangi. Situngan na ka watunal talalino, labulino. Iya rokan Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh isuro makibua kapala, makalaki di Nabi Nuh. Itu ko guru ta kali sidendre makalaki itu Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh isuro makibua kapala, nasaba melo terjadi tsunami. Yan na ron na tamlalino talatongang. 10 Muharram na pasandar kapala na napamati wae. Na isuro penre andre ko kapala na. Ulo-kulo ipendre. Sinin na wawana na penre. Iya na tu na penre andre pitun rupa andre na penre. Na penre ko kapala na iya na ron andre. Na nadapi 10 na Muharram na pamati. Mati wae. Mati lempa. Na dena na siya ganandre na cede mana mani. Iya na ron na melo kasi nasuang ang iumana na sama cede mana mani. Nilaw dong tapak gana ka nga puang. May ka kasi wawaku melo manre iya na dena na siya ga. Iya na ron isuro pasipulong iya ron agasan na gandung resa ga kumay na suro pasipulong Napa isuro nasoy pasigarumanan niya tu. Munasoy tari mega wena. Nanasoy iya ro anu cede na pegay wena. Pitun rupa aga-aga na patama ko ro. Iya kong kagagay naso na mega wena macam pecay. Nya na tumagi na pitun rupa na sabab pitun rupa mematomi andre na bawa na pacapur ramanan ni. Yan maniro na pasigaru-garumana ko ro na patamay. Nanasoy na tari mega wena macam peca. Itu di 10 Muharram. Jadi tahu acapuran ni suruh mapeca. Iya, tapi angkai di nalatapauli tau pandritata. Tau matota nalatapauli senongan. Mapeca malomo dalle. Yang kedua pitu mat 77. Macam tepah kalu. Apa mega toje itu tomatoy apa sigala-gala? So salasa nasang. Aja lalu mah pamula ko salasa ya sana mo pa salah-salah. Salasa salah-salah. Tega biasang kero makaraka makanja tu konana idaftar ko sikole daftar salasai apa aso salasa tu na pancaji po ngala taala pa disanenge. Jadi ko tomelo matuntu pa disal na tu makanja ko so salasai. Iya. Wah ya siaro nasa majami itu ko salasa ustaz sana mo pa salasa salah-salah. Iya malan. Itu. Angka tu kedua telu makoro. Iya. Termasuk nilontara itu kan perlu tak sampaikan ini. Angka tu biasa tahu napake waktu-waktu apa ia tiak lontara Pak saya tidak salahkan. Dia salahkannya tu lontara. Saya itu masih biasa membaca itu. Apa ia tu lontara itu dibuat dengan satu generasi selama 80 tahun penelitian. Iya. Itu lontara. Jadi itu lontara dia itu nak kada diaki buah bawang
arwa pulo na tau makalu ia tu na pajaji. Ia na tu ampai to mato tariolo. Namo sarri ini sato makadade na labu sarri makwe ko de na makbuah. Ya kesana jero paci-paci. Makadade na de na buah paci-paci itu de na labu. Angkato tu sarrio ko tu galunge makudara madingki-dingki daunna mapute bunganna. Iya na ita yarona sai macawe serang. Angkanya tu sari minita. Angka lalu ya Pak, keluargaku dan masih hidup sampai sekarang. Namo bere-bere ni satu. Lontara na pakir no. Namo bere-bere ni lolo ni satu maka dai sekitar sekoso dan angka busilopoy. Wah, ya konite bere-bere parurui talo na masu na pendre yo kono matandre nasang. Ya matu ko capu italo na natama itu wa iya raserana. Acana lontara itu. Jadi itu pengamatan. Mega pakai ya tuh. Tanra bosi engka tu cenga na ita mi posisina na ulangnya. Pa itu na ulangnya lete-lete. Ya ko bunga mumba ulangnya na sa titilok ki ulangnya. Mega tu bosina ya na titilok ai saratu mega. Gitu kare. Maka dia nanti tilau rijang ulangnya cende. Ka tu ulangnya. Ko mumba kadang miring begini, kadang miring begini, kadang begini. Nak bagaimana guru kaya tu? Jadi tania ya ro. Istilahnya ulang tau pandrita makadami. Iya ro agagai tandra-tandra napitan. Tapi iya ro tandra tidak mutlak. Iya tu ampai makana lontara itu bukan ukuran mutlak. Pada mana ilmu hikmah bu? Sama gitu. Maka dia nangka tahu anak pamulanna anak pertama. Nala tu sifat makanja na ambokna tapi nala tu sifat majani indokna. Anak pamulannya. Ya kong kana ta pamulange tite gare. Indok na tu na curi ko kasi pak makalelean na indok na kitu mak dake. Te sipak makanja na mbokna. Kitu mak dake. Jadi nang kasi pak na indok na misalna ki gore-gore ciam mate. Lete tu lo ko na pamulange. Ki gore na pamula tadi irmang mutu. Itu maka tu. Jadi agak kekurangan na indok engke tu ko sipak na matu anak pamulange kitu mak dake. Kelebihan na bapakna kitu mak dake na pamulange. Anak kedua si balikanna. Sifat makalelean nambok na angka kutu. Iya sifat makanja na indok na angka itu nalah. Itu anak itu. Jadi itu hikmah artinya bukan ukuran paten. Nalato tu dasar hikmah maka dia ko anak pamulang naroane ambok na tuyolo mate. Iya ko makunrai pamulang indok na tuyolo mate. Itu di hikmah itu. Aja mo ta maselang ha. Aja mo. Aja maka dah nak hatul layolo ya. Iya. Aja tamasil. Ini bukan ukuran paten. Istilahnya guru tak itu kebanyakan. Yana tu ampai maka dah bisalna anak pertama na mate maka dayo na tolai ambok na ye. Lo? Kada na tolak yang ambok na ye. Ia matu layolo. Wakiro. Jadi itu hikmah itu. Jadi bukan ilmu paten. Istilahnya kebanyakan. Iya masaworoh. Jadi dia nak kada mutlak. Jadi jemu ta masih lagi ni. Kada ya arane nak ku ya natu layolo. Itu wakiro. Iya, itu ilmunya. Ulama-ulama kita dulu yang ngaji-ngaji di mengajarkan hikmah itu ya begitu-begitu. Iya. Padahal itu asang-asang Pak ada semua. Tapi aja na orang teh masih lemah sikit betul. Maka iya. Rewan apa malah corona mengalir itu. Banyak saya komparasikan itu ilmu, Pak. Biasa kak maku tanah-tanah 2 tahun tahun rei maku tanah-tanah. Si runtuh itu termasuk angka biasa baca-baca bobo bicu termasuk itu ya biasa salahkan ya kau tuh beres salang ibali pala 5 ya kabakor biasa toh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Saya pernah dapat itu ternyata ada hadisnya. Besok runtuh. Cuma itu tidak masyhur. Botimparu kak ro biasa nangka bo bicu saya buka itu. Lau baca sampai saya baca itu hitan untuk anak perempuan ada juga hadisnya. Agak jerona sangi di ogi makate apa salam. Iya tu anak makun raye
lebih bahaya sitonganna narekode ni pasallang dibandingkan laki-laki. Karena ujung kelamin wanita itu kalau tidak dilepas itu ujungnya, itulah yang kena hiperseks. Tidak bisa menahan itu. Makanya dilepas itu ujungnya, itu fungsinya. Jadi hati-hati gitu untuk anak perempuan. Itu luar biasa manfaatnya itu. Itu mah pesalangnya ko anak makunrai. Iya. Ya pokoknya kan menasah, membersihkan itu. Iya. Pak iya tuh hitan makanya tuh ko masamangi akikai. Tapi dia paniru lagi perat tau. Itu gas so jajinan anak nai sunnah. Padahal itu yang paling bagus. Cuma dia mina barani. Sekarang sudah ada alat yang bisa itu. Pakai laser ya. Sudah ada. Iya, ada yang alat sekarang itu. Setengahnya cuma banyak yang tidak mampu dia penulai. Iya. Kemudian iya mana nona nasi tondra angka melipasero angka makadaya kota pauna sero ni pangkau ka makanja mujamai pasero betul na tambah ini malah madai cimo pak ya kepadamu jama-jama mu tahu dulu si betau itu kan tahu bangker ro. Iya. Itu ya ropat tapi maka ada tapi-tapian nih sange patati itu ya biar ropona betul na dia ni pangkau kamu masalah mu tahu makanja tapi-tapian nih nah ya ro pas sering maka ada mape pacing betul na seri-seri ni jamu umpak de imabela engka makoro angka biasa uruntu buku kecil itu dari Jawa. Itu dua bahasa, ada Arab Tegon, ada bahasa Indonesianya. Maka dia tuh pas seringnya nalia 10 Muharram, tapi ini tidak bisa menjadi cuma ini ilmu ini. Ini bukan hadis, tapi itu pengamalan para orang tua dulu. Ia tuh pas seringnya nalia ko 10 Muharram, demeto tuh na pakai. Na lemmi paku na pakonyo kuyolo na pintuna na panagattung. Mepi matinro na panala yaro pasaringin nagilingi. Na pondrea si igemak na. Ya ko pasari didi na pondrea si didina. Na pasandre ko pintu Jadi makorona wasangnya makada iya ko na mali pasar itu na pasandre nyo ko pintu Makada iya ko ka tahu angka pangan benre ki bolana. Napai makale jauh ko tuak dengin na sa dini. Ya to situ pasero de to napakai mepi matinro napa curu ko pante akan sada bempana iya supaya ia tu tahu dengan rei paremma iya termasuk santet iya jadi ya to situ patapie si betu saja ia kong kanana nasubu kalimpau ia tu nabampah. Jadi itu yang orang-orang dulu mengambil barakahnya 10 Muharram, meli ala makoro, memang untuk barakahnya to ngami. Jadi tania patapi makanya tania to pasero makanya tania pasari pada mana pun pasari. Cuma karena dia membelinya pada 10 Muharram, barakahnya itu yang diharapkan. Makiro, sitongan tania ya bapak. Namo sitongan na komeki lolat tu makanja ter 10 Muharram meloki mak papa mula jama-jama mak balu-balu maga letek bola baru 10 Muharram makanja iya meki buka usaha makanja ya 10 na Muharram aliki waju-waju ko 10 na Muharram dipakai mas sempajang makanja tanda ya roba makada aga komai nasaba sesuatu yang dibeli pada waktu yang baik itu diniatkan untuk barakahnya makiro. Iya aja tak ada pasero nama kanjak tania pas sabaran namanya ko 10 na Muharram berarti barakahnya di situ pada ko Jumai magi sampajang ko Jumai salawat ko wani Jumai karena malamnya memang yang istimewa masalawat ki wani Kamis pada mana salawat tapi karena dia khususia makiro jadi kita pahami jolo jadi na sembarat tuh jadi angka karena tempat angka karena waktu angka karena keadaan sehingga sesuatu itu diistimewakan makuye bahaya itu kok salah-salangi bate pahami maka daya ro pasero pasalama ka salah itu iya dia na cocok
salah-salangi. Tapi barakahnya 10 Muharram ia liar rogagai. Maka dah mudah bana sabak ia aso 10 na Muharram unroni pas salama Nabi aso makanja waktu makanja itu melia gagah. Mudah-mudahan karena makanja na ya kawatewe na curi nang kabarakahnya gagai waliwe. Makiro itu doa. Iya. Pada kotolo Makkah, mega tahu melihat ke Makkah ke sana nali sujada nama kay baru ke Jupandang. Itu dia na pada karena barakahnya dia membeli di tanah haram. Di barakah na mina lalu ia ko sujada na mo sujada manipi ko mo komi makan nali. Itu iya na ya ko meki bali oleh-oleh makai ko pasabut pasar butung. Ia talak toro dia na tasila da dia na ri bagasi. Ang kalalo jamaah haji talungas somelo nang kamasura memang di barang ko kada teki memang yo kutu. Ini barakah na. Iya mak itu. Jadi asalnya barakah itu ada nilai-nilai spiritual di dalamnya. Iya. Wajujue nyana tu nangka maka da wajujue pakai mas sampajang. Kong ka baju bunga ial ditapai pakai mas sampajang barakah na. Iya. Iya mak itu. Jadi rona bercampur itapaul menjadi doa, kemudian yang kedua karena memang keadaannya yang menyebabkan di waktu itu diistimewakan. Si sapi pakoling yana tu namega tahu pak maka dah ke pakutana tama maka dah iya ko ulang saja ulang nang iya ko ulang nang ina to mata nang iya ko hidup pa iya tumato taga sana de nanre manyamang nanre mi masusah anu iya tu pak maka dia tulang anam mananang itu akhirnya ya namun nak wasa kada salah itu iya mana itu nasa ulangan nang mananang ya ko mata nako ulangan nang mananang ko tumate itu kayak tidak. Kalau saya oko ditunangkan dasar agamata malingi dasar. Setiap yang kau mau lakukan istiharakan. Apa dena pada mana letak dalik na tahu. Angka tahu aswe letak dalik na makanja idi aswe gagah. Baja pinapang kaletek dalik na makanja. Ite garik pameng si gandelo mameng. Si dilala na kaduay pada mak dempak ya mato papan remali na no ci dito lima gata ci dito litak kajanna pada zaman pada dia pada mak gata maku itu ya sangedale jadi istiharakan jadi tidak mungkin semua orang sama pada mi pasarang wale aja titana teh mawale toki de kamata si coco ini betul na de no korletak dalek ta jadi solat istihara ki jolo ya ko makanja din kana patunjuk maka dai macan ninga tita bismillah ni nasaba aku itu letiak daleta iya name gay dito ko kampo ke mak balu apa kita mangapa manang bangkar ro yele mak baran lete mak bor le manang di nakko jadi dia pada mana letiak dalek masing-masing Allah tempatkan rezeki itu dengan orangnya masing-masing iya jadi dia pada angka tu tahu pak mak balu bepa mina badece angka tu tahu mak darat-darat nama dece. Angka tu tahu de to nano. Biasa kita masing-masing ada jalur rezekinya. Mak jai mi nama dece, mak karo ko mak pamulo mak jai. Aja tu kaciu-ciu mana. Mengapa kita mak balu apa mana? Mak pamulo bila de katarala. Ya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Jadi apa talah? Mak puasa Masydakah tambah balancana baineta makanja pada malam 10 Muharram ibadah yang dilakukan 4 nomor sidi tabace kulallahu akasi sabuh betul leh kulallah mata masela kulallahu Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan betul leh baca si sabuh asam paja sunat tasabbeki patan rakam betul leh sampai sunat tasabbeki napa ala istighfar talu istighfar taala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang ketiga, sayyidul istighfar. Namo aka 10 si diminta baca. Iya naro amalan tapi kawan di 10 na Muharram, malam 10 Muharram. Iya. Jadi di bapak-bapak ya mana roti ngaraci dia, tatambai balancana baineta. Ya naro baci dia tengerang. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.